أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كوزا kumori timrongo zan pozuzi tikofanya video hiyo tifanya tiposte sur les réseaux video ikana takdiran 20 minutes ama wakati na iposte sijasta na bayuka mbana 15 minutes des angias c'est-à-dire 5 minutes latia na harmo 5 minutes zo avole va mkabala na kana ntongoza muhimu kamba na kutsani zirongo avole vo tsikore gavan je ntimide 5 minutes zo zalati havavo amma nangedzina maelezo yangina okomori do kama mtsaparo rongo amba wantu wa partager video mala muhimu yangu tsukamba nkanparevi amma leo nakomia kula mwana mkomori kamba na asfikiri kukamba video yangu ni porter message ay partager takula mwana mkomori aiki riviti mudavan parce que quand je recasse do mudos de rula go ne kavantu ne kavami vayangina la go yotso kakato ngina amma le razindani hususan intervention zatu zo kadrea darma i siasa iliharmo insi si joua mba riviti votevani onyo warenge wajiva wasi kama deramini demokrasi rato venze kama insi tipaka kama kwa forme be insi ikiharmo nafasia wanansi wajua jitamuke risfikiri ya masala ya mbali na mbali ama leo risidi sama na mnashe de watu watoshindo wafanye tawamto azali harma yezi zi proposition leo nazo risfikiri oshton hatu proposition char proposition ya handa de hukamba azaliwe mwenyewe aone yamba mbovu wasifanya wa kiasi walishe yezi wafanye vote demokratiquement bjemana mkomori kamba datula harma zi yurun e proposition ya vili de wantu hurumi zunguvu zinizrongo la baku d'etat tuarumi wa militera omto harma yezi ame proposition raru de wantu hurongo watu harumi ishtu rongo hanamba na la diplomatie onto harumi ishtu rongo ba diplomatie ramonta rangale proposition ra kama de rerongo babo onanya komori yori rongo abersi jomba yontongo presque impossible tongo presque impossible manantini maana yon nakwe tienye zatasi de leo be harma mandisi yangu na korongo ambana azali n'est pas venu pour partir vani ankliya madamu wasa akiliza tukazono mbali waswa komori wakati mwingi akiliza tukazono mbali na vale yede halati kavasi mtu toujours à investir c'est-à-dire à investir abuser je kamba abandonner comme ça azali ni investissement d'aifanya asfanya ni dagola he asa investir donc je vois pas la possibilité ya kamba wae alawe vanameso donc tsona ntongo kamba na fanyishie suku voter amba wadu asfanya démocratiquement vijemwana wangina mkomori watu ese quel que soit les x wa baki de wauda wao nsayesi za mfano wantongo vani zuzi akati vote zinza kufanyishia vana ntoko kamba na vjanvio ila wa vjanvio vani lazima ndelo mna vote zini za mufanyishia ce sont zini financement tricos le wako sfanya spesa le wako sto zile pesa nyingi wako zimenya vaza salek akatoa uamali za makesi ya ndani lazima wazunguhe mwenze tawantu kawa homa labda yo contrat kama wewe signé à 3 mois avant les élections c'est-à-dire des namna wako financer zi vote zao skamba itere avion ils volent en chouangina wa shujini mbovu au njema on veut pas savoir ça mwelewe ambana yo investissement de wefanya c'est-à-dire on va occuper i terrain lazima parne garantia azali ambana contrat yao kato wa rompiwa yo wolo hadith va lazima azala wa nzamba atobaki babo atobaki shiriju donc azali atoka obligé to etaroho mordi halan sa hustoa na baki shiriju bavo option yo si la wakama jwamba we katola wa shiriju ambana hauvenza ya hetu amba lao abo option avili de ini rongwa bana mba coup d'état amma si joua ambana
harma zinti sijua mnyumenvani vansi nyingi za Afrika kama deza fanyaje namna hiyo however se pouvoir kwamba sika shiriju za kufanya ujabarde wao unu azala fanya van wafanya kudeta warenge yezi labda za paranta rutanne za Afrika ama za hijiri nchini watu wao to para vasa vanwa sur place, c'est-à-dire inchogorio no même si déjà militaire waja renge yezi mais c'est très difficile militaire wa hurenga yezi arongwamba na 6 mois surtout chez nous en Afrique arongwamba na nisfa ya transition ya 6 mois ou ya 1 an niveau yezi démocratiquement ou organiser élection vujemchu civili ajorenge yezi aende wakati mwingi wantu ba militaire wanaenda tarenge yezi woji convertisse kama politicien wabaki kama shiriju rizono azalas fanya 99 abaki ta 2002 ajafanya na élection si c'était pas des situations ya kanzwani basi nisifikira mba weda kojoba kiezi juto apare van ta leo ni iparbe i problème ya kanzwani kakana shua alawa donc avorta nsizoka manane ka zijaza kudeta karto jwara écarté kayo parce que vani les raisins de vani alio vanu namzidi chetouane. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont même pas la morale. Parti CRC, on t'a senti comme moi considéré amana parti de la morale, c'est-à-dire de na wantu kamana zao muhimu zao de wasula mon objectif et on peut ça yes. Vous imaginez ça donc Léo Djel va coucher tamtu ambassadeur te option ya coup d'état yo jamba si fa yana skaratu azia parce que on a lieu vani de halore rongwa l'élève a dépassé le maître zini was fa yovani zini zidisachetouane donc wonsa to jovana barjilia de arjilia ajor hubiri basir somba izi nafasa enda donc wavo amma science zoka manane ka ma militaire do jafanya ngorbe yo par exemple jamba coup d'état militaire ou bien organisé je sais pas comment toujours wasir maraya soka ma perda ama observera yesizabavo de ini irongamba diplomatie wakomori indenzia waminio nao niyo na umafaka vano waswa komoro waswa shangavu hanguvu waswa shangavu na vale yode erreur rifanya wakati mwengi ersijua inamna zvote zinzavira amana ziviri widu ujula na pia ta duniani bani leo somo journali kamana i article nisfikira me publie de leo harma journal du pauvre rongolo le monde la Faransa basi wanyesizo kama fanya enquête komori c'est-à-dire wafanya enquête swafi zao wapara zifrodi zafanya shiha warongo ambana azali abotoa à 57,2% Nawaye, il est le président le plus contesté. Watia les 16% kamba ya wantu kamba doa j'ai exprimé wabuzu wanyesizarma le journal ilo amba ni les États-Unis ni l'Union européenne kawamfere chez Azali. C'est-à-dire wawajau kawakubali izvotezu. Ce joueur rongo amba wao Union européenne, wao Union africaine, wao chongo uzo États-Unis. Mais on s'en fout. Au moins wafanya geste. Babo ya baki. Parce que wasi mor linda paka de wajua jongia jomvuri azalwa mto. Non. Haziabaki wasi de lazima rifanye. Haziabaki wasi de lazima rifanye. C'est-à-dire soit peuple, soit opposition. Vani i problème il y komori labda opposition wasi linda bafanyishi contestation générale comme c'est-à-dire fanyishi révolution. Vani donc la révolution zo dépasser kavas na révolution je fanyishi c'est har moment tu doit tu ne ka révolution je fanya labda tuira révolution de rose c'est-à-dire ya usalama wantu wabuze strongo ha usalama beneka wantu asifikira mba vutsoti hadamu morde vutsofa wantu kama hale kramtu anrahedze halale donc ne kai opposition muslimama population shike pareni jerengeye zimtamani ni muhononi là parce que Kasna, on n'a pas une nation, on a juste un pays. Vous imaginez en 2018 wanzwanwa himi amba wako dai wangazia himi hulwa suangalia mana waswamba matini ya yede ya nyuturne kama mwi wanilia mwi paradojo kama mwi wanilia mwi parabas 2021 Rijari azalewa achia wana zongwe vale wahula amuja la amuji wafungwa basi ntongo ifu leo wanyu muja hoz votes kade ho
avasa vani kila mtu ahimi huna simangalia na wamwali na wanzono ahimi wamwali na nzono songa mba yoda nyi tu na muji tapile wa ahimi huna simangalia même si vantu wawania hunu un peu de i mouvement ibaki lengazja donc nekawani muslina ba de insi hime haujumli parce que Komori je dis très bien kasina nation berna entité wanazisiwa mgazja hima mzwana hime huna mangali na mwali mzwana hima mwali na mgazja hime hulu wa mangali mwana hima de même wasangazja na mzwani hime hulu mangali donc ça sera comme ça yabaki di wani des anclizanyu parce qu'on des histoires za hensi msijua mensi ya morsoleha kukama watu wafanye mouvement ihime hauko kweli kavasi tongo yafanyishi Komori kavasi ntongo kala tongo lazima ni pia zmidio matwa Komori sifanyishi ni watu kawadiha abo muslinde il faut mkiembeli mfanye gesti ivo watu wadunge mengodi donc diplomatie wa devant lazima ni diplomatie yenyewe devant ya lazima ni nezindia za wanile diplomatie za nyingi ya handa science itio journal la Le Monde wara nyesa dalili tsio na vavo dezindia zo dezindia za lazima musdunge mpange mipango watu waende harma izinsizo ne kartushna pare nti moja ikubali ijeira accompagner parce que vanu hafili foni comme ça ngama mta mumto azadava savani yetu jo ikiri ne comme tushna mfanye to ngona muifanye mais comme si c'était 2029 moi jamarhira ambarende harma voter wala kama préparer tant ngo tsoko yonti toujours fanye système ya hidir 2006 ambafika force za shimwenze fanyishi havoti wako para vola donc mtojua mgaze à partir des contestations zo unge ndia yo vavo mwangalie force kamba ya étranger ya étrangeri mwahire hamsaanda wezinti zo kamba des contester ukameza contester kama resultats zo mwa prepare nyanguleo mwa mmenka mutsantongo nyingi mutsaha vote wa mfaume alawa har mazurne waje 2029 waje assistes votato para vola vani mtojua mafikana ni opposition wato para vola wantoa we system ya azalini watu wafanye watu waregar ma 5 za ukavasta problem bani ntini tujue mbeli bata mtu tujue fanya tamaha ne a ndesambeli ntongo muhimu kwa de stabilité ahilawa asera vani uvke stabilité c'est tout donc ikombayani mwenye na okalazwa mwejeleza ama lazima nimfikiri avenir musizieta 2029 moi jamarti har ma problem be turuini ne ka turuini ka ndeta para missionnaire cd roma barsim cediani turui ja tom cedian kartom cedian yorsi rongwa kambanir ke clair donc mengon mantongo ya lazima nonto asfanye do yoyo riskentra irenga video hunu watu fana conference wasalewa irenga video hunu wefanya lera nsanu agwa wala gwa pendant 7 ans qu'est-ce qui a changé tizangu j'ai jamais pris le temps de les écouter tellement parce que à la guao pendant 2 heures de temps arenge wantu wakati mtu tunali mimhogo urmenyo tu wakati wala ta harmama hamitsanu on n'a rien gagné donc on a réessayé opposition wantu wa organiser nyangu ile ini 5 ans c'est beaucoup mais 5 ans c'est pas beaucoup relo ne hadith donc na kohira pièce force vivizile Komori wantu wa himi watualie alalo nyangwile o in i contestation ini i contest mengon ma point for kamba de liona zo arma lazima rirumi harma periode din ban de contestation les contestations lazima ni rumishina mnet soko yonzi vanu wanu wa ids warhibia mengon matonga lazima wa clair na wao lazima ruwa jouer ruambie mtu ahiwa ona kalazima mwawaria kalazima rawaria nekade mabea yatu lazima wajue namna ruwa memba warhibia wa ids warhibia wafaume wanu wadio vanu waija mikirin hatu na ruwa lishe mikiri rende yo contestation wajao na ruwa lishe mikiri renza tu rasoli mikabala yangina waija mabangwen hatu waija haruma za harusi zatu wa invitewa nena ruwa lishe iziri vidi na hiyo de mingoni mwatongo stotonge sao zwa tonge se yankli yao yandise hufikiri et ça peut même les affaiblir. Ça c'est très important. Donc wa Komori karto jouara kensi leo rahirongwa mbana
mfano hadisi ritsade leader fulani kasendre hazina lishe haziahe no wasi pia lazima niringie mtanzania lor sijua amba kavasi mkomori atokubaliwo mtaksimana rongomba aslishe taksi yahe agreve kavasi mtu atorongomba aslisha kasendre likole mana ajuamba naenda ta asanaenda ta aharamba kasenda usenato atonera jilimbe aende shikomori de hallo bavoy ajipara mbakasna hazina na maulezi na tini amma wakati lazima ni conteste amba vanamna itokiri mor eyo amba mikirini ruambi rizrongowe au mijini au mirani na risfanye na ruwa banzuwe wamikamwe na torongo amba tajelimu wakokia contestation amna yonti mtu ifanya onekade ya mafoto ya fanyishi hao harmaz rezo neka des videos multipliées wao neka yo contestation jo belazima ni contestation ikane na nguvu dentiju yo ne tutsenge sa i donner ampleur wanyu ma leader mlio babo mna moye mrumu mtsiyo mpara mpesa na mliveta ma journalisti wo livo voix déplacement wa genti jo fa reportage wa sonde wanadamu warongo skoli zlawe mwenze nazo sojoro li pi harme contestation kwezo Komor vani vantu kersulongo adam nazini rusongo armas resonantini ha waspikira mbonu jabara unu beja unu tezefere ntu unu ça n'a rien à voir ini contestation et namna yontra rashinda rutorongo zoar fanya ozuwao zombo vura danazini ntongotini kazafanya shanyangu kila episode birao azalwe to na msimu atoa wasaya waja wala wani kamrongo antongo vozi mshewahe kati zi resultat mewahe arenga vola zitaka kasona tahaya ambana initsi vantu wafumwa sababu vote na muapare waskara rongo amba utezefshiri akati zi resultat zatola umwana wa azali antongontini befanya harma irezo ya ntini ya x ya hini ya ini yako hiro halala mba Twitter afanya doit donner kavas mana mkomor kajin mana doit donner abuzar ngoma nyua titi ba doit ibez voti warfanya wala kavasi tamtu arongo tantongo be wasra morongoa na yo watu karsongo mba tizefshir be yo contestation sir ne karongo mba waidzi sisi jwal dina lazima na mura mbento appellation yangina na vani sirongo na nekastu atambisha basa de vanu tsaoriji donc vani ntongo za dini zini wenyewe dini ntoke lazima na jura mbe lazima jura de ntini de neka nkasa yoliwa au kailiwa au landa yoliwa au kailiwa so de vanu ntol na difficulté bene kal el pruku wantu jua pia mtu ahibar simjua irsijua na hukuma ambalazima na dukulwa mhonu kavasi ndo karsijua donc wamojo raleza na mzungwe na mnaho raleza bikamja majarambia ntongo za ukari vale mtsa mzungwe ntongo mwa discredite mwa vehaki mweja muhirambi ntongo za ukamba tatakarsi joto vanu zalawa dele mimbizaro ngamba waja warsomesa wabuzu warambirke wajinga non donc Komori na komuhira na hojimlifu hanyu kila leader politique les forces vives ikamba de mlio harmentini mwana kombaini idi komba yatu pia nariwa ni haya akli bekasifanya ntongo za shujinga rajalata wakati ratiana ikomoriela ratiana wana komoriela wana komoro wana bezwe wanyu na za akli za nyundo wakati lazima rizone na rihime rtieshime rone makungumanya mbali nambali même si yayo collaborer na ise bewa wasijua akli na wana petre amma vani kawasilinda amba ikamba na de classe ku ya mfumo vile watu enda fanya madamano habi Paris na ntini belazima ntansiju na malidero aliontiju kamba wansiju wafanye mouvement wafanye geste neka ya mafikira de miatsa haura vani tutsanga wajau mana si ukamba na vani ravan ristia del fijo tubira tovenza rikilu hana mrengez idezini muzurumia taupara babo siziye mirongo yatu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.